Sailing of the sea of his love. Sailing of the sea. Yeah, ona. Tatu langona fo ila iyo tatu fifo lau. Ya tatu tulo le ilung asesu mo matau. Ya, pasa. Se isula tatu pese na se fifo lau mo lotu tatu tu ilung. Batimai. Le oli sili. Well, all the name. Le uluwa itaimi. Langona yo mea umo okay. Oloba imai. Watalia ina loa langa. Fola wilunga ole vasa ulona lofa. Le oli sili. Well, all the name. Le uluwa itaimi. Langona yo mea umo okay. Oloba imai. Watalia ina loa langa. Fola wilunga ole vasa ulona lofa. Fola wilunga ole vasa ulona lofa. Yo. Fola wilunga ole vasa ulona lofa. Sauloto e beio lube. Fola wilunga ole vasa ulona lofa. Fa'afitai Yesu. Yesu. Wa Yesu ilo uola. Olo filemu. Emoni lea uo na waina. Wa oiloina. Lisi ese olo mana. Fola wilunga ole vasa ulona lofa. Oh, fola. Fola wilunga ole vasa ulona lofa. Loa lofa Fola wilunga Yesu. ole vasa ulona lofa. Nene wa osa oloto. Sauloto e beio le lube. Fola wilunga ole vasa ulona lofa. Oh, fola. Fola wilunga ole vasa ulona lofa. Loa lofa tu Fola wilunga noa. ole vasa ulona lofa. Sauloto e beio le lube. Fola wilunga ole Yeah. vasa Fola ulua le basa. Just all sing it. Fola. Yeah. ole vasa Lona lofa. Fola ulunga ole basa. Lona lofa. Sauloto e beio le lube. Fola ulunga ole basa. Sailing on the sea of his love. That's a fair il est là pour les soirs. Yeah. on the sea of his love. Sailing on the sea of his love. Free as a dove. Sailing On the sea soon and of very his soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Sing hallelujah, hallelujah. we are going to see. Soon and very soon. Soon and Yo, very soon we are going to see we the are King. going to See the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Sing hallelujah, hallelujah. We are going to see. No more dying there. No
Yeah, let somebody do it. Let's go like this. Yeah. No more dying there. We are going to see the King. No more dying there. We are going to see the King. Hallelujah. Yeah, there will I, man. We are going to see the King. Oh, sing it again. No more dying there. We are going to see the King. No more dying there. We are going to see the King. No more dying there. We are going to see the King. Sing hallelujah, hallelujah. We are going to see. Let's play our instruments. My love for I love for say I left you for me. My father I love for you. That's how we start to be. Yeah, go. My sister father I love for man. Now you left you for the for my new swap for you. Go. Yeah. Yo. Yeah. Yeah. Ata mai Fieleli Ata mai Fieleli Ata mai Fieleli Ata mai oh Yesu yeah Ata mai no Ata mai Fieleli Ata mai Fieleli Ata mai Fieleli Ata mai oh Yesu Siva mai Siva Fieleli Siva mai Fieleli Siva mai Fieleli Siva mai oh Yesu. Sing it again. Siva mai data on the live stream. Sing dance this one. Siva mai Fieleli Siva mai Fieleli Siva mai Fieleli Siva mai oh Yesu. Ata mai Fieleli Ata mai Fieleli Ata mai Fieleli Ata mai oh Yesu. Hallelujah. Glory. Glory. It's glory, glory. Hallelujah. Glory, glory, glory. Yes. Yes. Hallelujah. Yes, it's our mayel fear, it's our mayel oli. Your matter will lot so the neighbor. Tell Maile Malos. Yes. Yes.
Glory, 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 glory. Hallelujah. The presence of the Lord is here. Why? Because we are here. People of God is here. Amen. Glory, are you ready tonight? Yes? Thank you, Jesus. Chato te ilo ai chato te le tau o mamao. O loo ia te chato le tua. Fai mai a le ai se whaatua tua e le ma fai ona fia fia mai o ia. E te tau i le alu atu i le tua le tali tonu o loo soifua. O loo ia i chato le pole nei. Amen. E tali tonu i le fiafi le nei. O loo ia i chato le anganga o le tua. Amen. Praise the Lord. O fai mai le fafine ia teia leli ie. Wa o loa nei oi o le perfecta. O mātou te māsa tāpua i nei maunga. A wa o tau fai mai o Yerusalema e tusa o na tāpua iai. O fetala iatu Yesu ia teia funae tali tonu mai ia teau. E o mai o na aso tau te tāpua i le tamā i le ngata i nei maunga po Yerusalema. To tapua i malelei loa. A ua mātou tapua i male loa. A wā mai a iu taia le wha o la tanga. A eo mai o na aso wo o fo ine iai. O e tapua i wha maoni la tau te tapua i le tamā i le anganga ma le wha maoni. A walo sa ili le tamā i e tapua i wha pēnā i a teia. O le atua o le anganga lava ia. O e tāpua i a teia, e te tau ona tāpua i atu i le anganga a toa ma le wha maoni. Amen. A ona po nei, ona o ke riso Yesu. O tou sa baba mao ana mua. Ua wha lata lata ina mai ai i le toto ke riso. Amen. E lo le maunga, e lo o lewa ia tātou le malo. Le aso le nei, toi wha manatu ia i tātou o Yesu le te tonu ia te tātou lona malo. O ia le tupu, e leo mamao, tātou te wala au o lo wha afafonga i le nei afiafi. O lona nganga e mafutaina o tātou wanganga. Tātou te tāpua i lalo i nei, i lona nganga o lo vivi i le langi. O lo tāpua i le langi, o lo o le vi inga i le langi. I e la tau te tāpua i le nganga a toa ma le wha maoni. Hallelujah, fa mai o le tua o le nganga lava ia, o le mea le tātou sa ili ni ia tātou tāpua i atu i le nganga. Yes, we sa auni le nei po fa avano tātou loto tātou nganga tāpua ia i le mamao. He is here, trust him, he is with us tonight. Emmanuel, wa ia tātou le tua o lo ia te oe o lo ia te au i la fiafile nei. Glory, glory, Father, we thank you. We bless your wonderful name. Mātou te iloa ma le talitonu, mātou te whaatua tua ia te oe. O lo e fia le poto potonga le nei whaatasi mo. O lo e fia yo mātou loto. Mātou sauni lea fiafi whaane e ne e ma whaamanuina oe lo mātou watua. Mātou te talo yo mātou wanganga ne ia tāpua. Ia oe mai yo mātou wanganga. Wai leo mamao oe. O lo e fia le menei. O lo e fia i te tonu. Mātou tātou just. Yes, open up our hearts to Jesus. See ato tato liwa matato pepesi ato leipo. Glory, Lord.
cha lao cho cha chu lo chui le chul le fiap sia cho cha chu lima ya cha ya cha chu cha le chonu le ya fiap lo fio ya cha chu langar mi ingai le po ko so so ma ka sa Soria makosa. Yes, makosoria makashakara makashakara. Mama sorio makeshitira makas. Praise. Mama so Mama Sara Makatsa Sara. Yes, yes, so kosoria mama makosho chona. Mama so mama kosho choria mama makashacha. Bulbo choria. Mama soria makesechera makocha. Yes, sora makisitira makosha la makashara mama makuru mama makas. Lo mama sikishara makasha. Yes, 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 yes. Be glorified. Yes, your name shall be glorified. God soria makosho chola. Mama Sara makosho chola. Glory, glory. Yes, 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 yes. Praise, we praise, we praise. Makosho chola. Hallelujah. Yes. Lord, praise your name. Amen. Lord.
tonu ya te auia whamanu atu. E ofu oe I le vinga ma le matango fie tamae. E Bahia, he Bahia, o e Jehovah. Loanganga, whamanu atu ya Jehovah. Tonu ya te auia whamanu atu. He ofu oe I le vinga ma le matango fie tamae. E Bahia, he Bahia, o e Jehovah. Ia vai besena, I lo suava e sililea. Ele ai se tu samaoe. Amen. Uana You alone is worthy. You alone is worthy. Bese ilo suafa ilo neolama ia via etuma le mambanu o Jehovah e fababau ia vai besena I lo suava e sililea. Ele ai se tu samaoe. Uana oe. Te bese ilo suafa ilo neolanga ia via etuma le mamanu o Jehovah. Sing it again. Besse atuli. Besse le fiafi. Besse le vinga. Yes. Ilo suava e sililea. Ele ai se tu samaoe. Uana oe. Bese ilo suafa ilo neolama ia via etuma le mamanu o Jehovah e fababau. Langi lau besse le vinga. Si o tato limo le vinga. Alanga le vinga. Posso makasha. Yes. There's none like you.
long and let's offer him a sacrifice of praise. Oh, the whole being of self-worshiping the Makosoto. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Standing there. Tu le fia fine matatu la ngona le malu le tua. Oh, yes, feel the presence of the Lord is inside of us. Awesome. I worship you. Awesome, God. Awesome, God. Presence of the Lord on you.
Tula faftai le tua le po sing hallelujah faftai lo na mana tai lo na lo yes oh Bati faftai le tua le fiafi tato tula ile nei boma batu le faftai sili le tua glory hallelujah praise Jehovah hallelujah praise Jehovah kotsora makotsoa yes yes Praise the name of Jesus. Precious Lamb of God, we worship you. Precious Lamb of God, we worship you. Oh, precious Lamb of God, you are holy. Lion of Judah, Lion of Judah, we worship you. we worship you. Oh, Lion of Judah, you are holy. Silo le mai le tua le nei boy, man up bien salo. Lift up your hands. Yes, right now in the name of Jesus. Yes, right now in the name of Jesus. The mighty children fallen and they see Oliva. Ile old Anna. In the name of Jesus. The power in the name of Jesus. So it's mighty if you're feeling it. Yamalolo right now. Yes, the lead for Malolonga let's go ya joy. The lead for Malolonga let's go ya joy and they go. Yishara Mako Soto.
Yes, we are free indeed. Tato te malo lo, iswafo Yesu. Moso toria makosoto. Yes, sokoso. Praise. Give back glory to the name of Jesus. Your family winner, the swafo, yoba. Salo lo limale like boy the two. Yes, you are the king. You are my king. Yes, you be glory, glory, glory. Yes, oh mama kosoto. Hallelujah. We love to be in your presence. Mato te fia, mato te yai lo mamalo. Wow, lo mamalu lo yai le sao lo tonga moni o mato. Le yai fa malo longa. Mato te langona ya wa fionga yo mato. Give back your glory tonight, ya te oile vi inga. Wale fa manu. Cha ya wa fionga wa sauni le boy fola mo i mato. Tuina tu la omnanga le ya fiafi le drama team. Me o mai fire mo oe. We thank you, Jesus. Bless your wonderful name tonight. And every saint say, Amen. Praise the Lord. Amen. Ya ala tatu walala ilalo fa'aftai. Ya, fa'afelo ya tu sounding on leipo, malo soifua. Fo le tau atai le fiafi. Salfatu ma tu al fali. Dai mamam. Ngata fo ilea. Io la fa ngal wenga mo tu faltua. Ya lilo tatu leadership. Au ma tua, se lo. Tu mai ala tu fai ma futa le fiafi. Mi ia le li. Fa'afetai le avanoa ua tatou mafuta ai faifoia auma foga le tatou tamā ma le tinā paia o le ekalesia le maola fa'afele o ia atu ai suga le tofi lenei afiafi suga malele o le faletua te ta'i o le Emanuelu fa'auma mani o le kaluku ia felsipi ia le nauno ia le li aftai le nei po mafuta malausuga ma le faletua ma le nisi o le ekalesia ia le li toe fa'atalo fatu ai foi fa'afeloa'i le suga ia ti ma le faletua e masi foi le suga ia wo suga ia freedom ia o freedom ma laʻitiiti ia matou ai fia wo mai ia matou te ia ua e vili mai e sa me matala no ma ua le valu apo ia le ali ia
Whaafitai le tua I sa au na mafuta le nei a fiafia me se lo le tātou ainga mai I mo o le nei lalolangi Australia, Amerika, Mau, Samoa, ia ma Wellington, ma so se vaenga lava. Me se foi la tō mafuta mai lunga le tātou live stream, ma lo soifua. Alofa atu le tātou I kālesia te mam, ia tātou umalava whaina mafuta le nei a fiafi. Ai leo la fionga le tua, ia o le a o le tātou por kalame lea, le drama team. A lau sunga le whaafenga inga. Usu ma le tātou pese Amerika fo Afrika. Ia, o le a e fia tūla ia o e te siva, e sivai, e saoloto. Fo tātou e le se leo leo e tā fia tātou pe a tātou pisa I mea le atua. Amene, o le la pese le fui pese le tātou pese. Ia e sauni ma le tātou drama team lea fiafi. Whaamanuia le tua le nei po. Sorry, le mea le au mai fo ile le lau tele no atua ia. Hoa, poa sa ngafua, poa sa lua, poa la solulu, ua foai mai le atua. Ua foai mai le atua ia tātou ia na fionga o malie ma tātou ai me ai te tele mai le atua na fionga. Amene, I le po, malesi po, e whala le po le nei. Te tonu o le a whaamanuia le atua ia tātou tāiao. Ona la o le atua foa. E le whaia tātou foa le temina re. E la uma le na whaila le tātou foa I muli muli. E le whapea ina ia tele in tātou tupe. A o tātou o tangata manuia. O le tangata manuia foa. Amene, a whaila o tātou manuia I le fionga le atua. Ia e nofo le lewa tāu mamau atu. Ia sauni tal tātou pese na e sule le tāvale. Le tei o tātou le ole te loa. O ta manuia fo ita I le atua. Tawa ai atu si ata mai mea e whai le atua. A ole lu unga, whaapa u mai ai whai fo le atua le angeru. Whaapa u watu tama le ma mea ia ma mea le tātou te manuia. Amene. Ai whapea, ai whai sen nei lotu nei nila ele fia le ai. Le ala o le pole nei. E umaloa. Ao lo le tātou taulanga muli muli. Ina ia tātou manuia. I manuia o le atua. Amene. Ia, mai le sau pati mo Yesu. Pea whapea, fia fia. Amene. Ia, pasa. Jesus, He cares for you. Cast your burdens onto Jesus, He cares for you. Higher, come on, worship team, let's start. Higher, higher.
le popozzo io non fai pese soli le sia fuori a bene lower 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 David lower lower some say it's lower 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 some say it's lower lower baby iya Yesu lower lower mayoya lower baby iya Yesu lower lower mayoya Sina bayanganga ile magalo le tua mene sitia Yesu sitia lo tatoali sitia Yesu come on worship team solipala solipala fili ile sua Yesu solipala fili ile sua so esa solipala afia ile ni mawale malosi se solipala ile ti apollo yo solipala fili ile sua hamelo avema iya Yesu awalo mama yo hamelo avema iya Yesu awalo hamelo avema iya Yesu awalo mama yo hamelo avema
Leli ai malpesa na fai ato ila tu siva e pa ia leli. Eliae inatu ua ia oe o le mea nei ma e liu ane i le itu i sasai ma e lafi le alia o Kirita e fea ngai mai o Ritana e te inu foi le alia o fai atu foi o Reva la tau te whawhanga ia te oe i lea mea. O Reva foi la tau te whawhanga ia te oe i le tai au. La tau te whawhanga foi a te oe i le afiafi. Ua matutu le alia. Pe whapewhea na uola.
olo o soifua i ova lo o tua. Lea tua la veai. O te mautinoa. E te le tua. Elia, Eliai, ina tula ia oi, ma e alu i sarefata, o le ai o saitonu, ma e nofo ai, fauta, ua ufai atu i le fafine o iai ua oti i lana tani, na te fafanga ia te oi. Hungry. I know, son. But don't worry, okay? I'll make sure I'll have something for us to eat. Tyd af vir jou. It's on why si lutanga falawa. Tatia ai. Tamai tai. Tamai tai. Ina e au mai au sina ipu vai titi. Se ia uinu ai. Vai titi. O mai lo lima masina potoi a reto mahau. Potoi areto. Potoi areto. O lo soifua i ova lo watua. O lo ola fo iau. Whauta mai oe. Ua toa e lava o sina sua ui titile whangu. Ma sina lu utanga o whalawa. E te sau. O lo uta e whawhia i e lua. E tonu ai moa au mati au tama. A wā uma. O mā ua woti. Au ai te fefe. Au au lo soifua i ova lo watua. Ai whai le mea na e te whai mai e whai.
A uma. Ona e mua I au mai leo se poto I areto o te ai ai. Lelei. Masia Tama
Yo vai le atua o Elia. E moni o lo soifua lava oe. E te whaatele i lo fale. Ina ua o talitonu. Ma whai ala upu. Ua lei titi le swaha ule kati. Ua lei titi fo i le falau. Whaafetai. Whaafetai Elia. E moni lava o lo soifua Yehova lo watu. Manui ai oe malau tamatani. A toa malau ainga. Se ia o lava. Ina toe whaafo i mai le mau le lau ele ele. Amen. Lo ai ngai. O mai. O mai tato wa ai. A wa whaia le atua le wavenga. O mai tato feinu. O mai. Ua whaia le atua le wavenga i lo fale. Ua whaia le atua le wavenga i lo wainga. O le fe au e tau moli moli atu le nei afi afi. Tātou talitonu i lana upu. Tātou langona lona ti fufonga. Mausi ta ia lana upu. Ona tātou wa aia lea o le mana sili sili ese o le atua. E ngā lue mai. E le iloa mua mua e oe. E le iloa mua mua e au. Tātou talitonu i lana upu. Whai atu le atua Elia. Tui lunga. Alu le alia. Lafi. A wawa o saunia o rewa whawhanga ia te oi. E te inu fo ele na alia. Isi taimi tātou te mumusu le lafi. Ai te ilo taimi tātou te la lafi e mamalo le atua. E ngā lua e mailo na mana. I awala tātou te leiloa. O isi fo taimi tātou te musu e la lafi. Ne i tātou whapea ifu. Awene i leiloa. Ai te iloa. Hide yourself in the presence of the Lord, and He will do the work for you. Lafi le mamalo la watua, ai tango e whaile ngā luenga mo o e mau. Whai atu le atua ya Elia. Ua mate le alia. Tui lunga, alu le whawhine sarafata. Ua uma o whaatonu, e whawhanga ia te oe. Ai whai mai le whine sarafata, le ai se mea. Toi pau lea, a uma, ona o woti lea. But you know what? Our God is a God of provision. He will provide it for you. He will provide it for me. O Yova Irai, le atua na te foai, na te whaatele lo vala awina, na te whaatupu lo wanga vaa, I le vala aua le atua ia te oe, na te whaupopo I lau tāleni, pe a tātou langona lona si whafonga, ma whai ala na upu whamele upu ana po. Yosua tulai, whaamalosi, a wao yo au I Yova lo watua. Tātou whaamalolosi, whai mai Paulo Filipi. O lo watua. Na te whaatua ia te outou. Mea uma tau te mana na o iai. E tū sa ma le whaulai o lo na vi inga. Whaamanuia le atua e lau au nanga. Whaamanuia le atua e lau vala awina. A ta ape fo le nei fono. O le whi aho le drama team le nei a whiawhilo to tele. O le atua na te whaatele le mea wai o lima. I le tino ai sili le anganga. Ona o Yesu. Amen.
somehow forgotten that you are faced with circumstances that you can't go through. Right now it seems like there's no way out and you're going under. But God's proven time and time again, He'll take care of you. He'll do it again. He'll do it again. He'll do it again. If you Just take one look at where you are now and where you've been. Hasn't He always come through for you? He's the same now as then. You may not know how, you may not know when, He'll do it again. God knows the things that you are going through. He knows how you're hurting. You see, He knows just how your heart has been broken into. And He's the God of the stars, the sun, and the sea. And He's our Father. He'll calm your storm. He'll find some ways to fix things for you. He'll do it again. He'll do it again. He'll do it again. Just take one look at where you are now and where you've been. Hasn't He always come through for you? He's the same now as then. You may not know how, you may not know when, He'll do it again. Yes, He's still God. He's still God. He'll never fail you. Never, never fail you. Yes, He's still God. Yes, He's still God. And He'll never change. Never, never change. Yes, He's still God. Yes, He's still God. And He's fighting for you. Fighting for you. Just like Moses, Like Moses, like Daniel, like Daniel. like Shadrach, Meshach, Abednego. He'll do it again. He'll do it again. He'll do it again. Just take one look at where you are now and where you've been. Hasn't He always come through
le whawhea i le wauna le tua. Let them confess it, mate. Let them sing it again. Hallelujah. He will do it again. Let them whawhea i le whionga presene le kalisia. Le manuelu. Aunga ina le whionga le tua i le whiawhea. Just take one look at where you are now and where you've been. Hasn't He always come through for you? He's the same now as then. You may not know how, you may not know when, He'll do it again. You may not know how, you may not know when, you may not know how, you may not know when, He'll do it again. He'll do it again. He'll do it He will do it again. Hallelujah. Glory, hallelujah. You may not know how, you may not know when, but He will do it again. Avesa pati pati ele tua. Oh, hallelujah, glory. High five, let tangata ngai utafa. Fire, it's good to see you tonight. And then you may be seated in the presence of the Lord. My lala me lelo man. Avelola pati pati mole worship team. Thank you, team. Oh, hallelujah. And lala le lalo le mamalo le tua. Man, I can feel the presence of God in His house. And I receive heaps tonight in the time of worship. What the anointing of the Holy Spirit. I thank God for the leadership of this ministry. Faftai le tamale fale. Amu ia auto. Eleos upu fai fuali ne upu. How blessed you are to have such a man of God that honor God and the vision that God bless your ministry with. What a blessing. Faftai le tua le nei avanoa fa'auro. O vai anga poile. Ile afu o le aunga le tua le kilivainga o le upu le tua. Whapei fo le iau. Then I said to myself, Makofinga, myself, don't wear a tie tomorrow. Hallelujah, hallelujah. Ngau whapei fo le anga po. Awala ke wea inga se. I believe that the presence of the Lord speaks to us last night. Ngau vai le afu le aunga le tua. Ai kafe mai ai ma le whaunga le ngang pa ia. Amazing. Whaiva venga o le tua. Ile neiva yaso atoa. And I thank God for this young man. I'm very proud of you, young man. Keep it up. There is a revelation for young people nowadays in the book of Acts chapter 2, verse 17. God says, I will pour down my spirit on everyone, all the people. Young men will see vision. Our sons, our daughters will prophesy the word. And old men dream dreams. Muale no fata lo fata male fale ko ave sa pati ve ile tua. Sunga la po solo. Tangata o le tua. Fel tua. Tangata o le tua. Fatalo fatu sunga I fafengainga mai Amerika, Australia, Samoa, New Zealand, a whai o e taunga i e ringen ko whenisi. Misi o manguia. Hallelujah. Whaftai pulenga o le nei e kalesia, alien. Sungai toe ina, toe sina, toe utai o le tala le lei. So se maunga maualunga e to ai le puao. A le napuao, ua saungi mo moli maiti munga e whasusu ele lau ele.
E ola i oe. Ola ia. Whapena tapua i ngā uru sina po to yu tei o le talelelei. Ma lo whai o le whaiva. Ma lo le tapua ia o alo ta ma whanau o le LEM. A wale ma lo le tua. Whamanuia le tua soifua manuia tu a sina. Whai fo e whafonga mai lunga o le ea. Pia lava se tua le langi o le LEM. O lo i lalo le nei minsi tu a ma tua. Ma lo le tau, ma lo le rosai, ma lo le whatu tai le lofa o le tua. Toi ave sau pati tupulanga talavou. The youth of this ministry, I can see the future of this gospel, of this ministry. O vai el tupulanga talavou o le ne kalesia. Tama pasakuki, sunga la posolo, ma lo le vai le tua. Le tua, termina o le tua fafong talo. Tonight I would like to speak to you about the ministry of the calling. The ministry of the calling. Po le misi te rio o le vala awina. Apea, kangaka o le whaifi au kako riko le launga ili kako sauru. Ele o se upu katoliko le misi te rio, o le misi te rio o le melilo. Salamo iwa sumatasi fai umuamua, o le nofo i le melilo, o iai le sili ese. Whamai e malu o ia i le paolo o ona ao. Is talking about the shelter of the Almighty. Anga po sa tonu ai tātou e le tua e le upu. But tonight, e lo kalkunga, la o ai mei le kua ia oe. More of rebuking from the word of God. Hallelujah. So the topic of our message tonight from the fall, the mystery of the calling. Lesa tato vai le atana whaatinoina e le drama group. Le mea lilo lai alu le perfetta mamomoli. The mystery of the calling to be a prophet. E muli ai le whaunga le nganga pa ia. Ai le kei maua le perfetta. E alanga maua le perfetta, o nga e su le perfetta, I longa tofi fa perfetta. I believe this is a conference. So tonight, I'm going to preach and teach a little bit, if you don't mind. Hallelujah. O launga yant oe, I masinga hawa onga e pipi ai. A au whala kaimi e o hao mai le upo le tua, ke whalongo pe I ingi o le ki a kongo. Ki ingi mai oe le o hao. Ia le tua, ai o le whina ngalo le tua, ia launga le upumoni le tua. Hallelujah. Ephesians chapter 4, verse 1 to verse 12. E fesolo na mata upu e wha. Whai upu mua se wha ngata mai le whai upu e se fulu ma le lua. E fesolo na mata upu e wha. Whai mua se wha ngata mai le whai upu e se fulu ma le lua. Ephesians chapter 4, verse 1 to verse 12. Ke loa kako ua masa lama o masani fo ile tala malama. E mola tu spa ia sa mofa mai amene. Na tatou whaitau whatasi ai, whaitau le whionga le tua ma whalongolongo o ngai kala ngoa mai le tua, ia oe. Right? Au le whaitau e mai tau e loa, ia vailainga o e loa whai upu, a e tala noa iai, because this Bible, o le upu o le tua, this is God, John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word was with God, and the word was with God. Atala noa mai la whaitau mai la whionga le tua, la tala noa mai le upu ia toi. And this is the only word that speaks about your past, your present, and your future. Paulo le kuse kalangoa mai lo wangafi, kalangoa mai lo so, e kalangoa mai fo I lo waso atayau. So therefore, I whaikau le upu le tua, allow the Holy Spirit. Whaatanga le nganga pa ia se I whaamakala ia ki oe langa upu, le anga o le upu whaalea nganga. Whaitau whatasi ia, o le nei, o le ua nono tia ono o le lii, o te aio iatu ia te o tou, ia o tou sa vavali ia tusa ma le vala au o vala wina ai o tou, ma le loto maulalo lava, ma le anga malu, ma le onusai, ia o tou whapalepale le tasi ma le alofa, ia tau mawhaie o tou ona taofi le loto e tasi, I le anganga,
I le noatanga o le file mu, e tasi le tino, e tasi fo i le anganga. Whapei o na walawina o tou i le wha moe moe tasi, ua walawina ai o tou. E tasi le li, e tasi le whatua tuanga, e tasi le baptisonga, tasi le tua, o le tamā fo i leo tangata umalava, o le pule i mea umalava, o le ne iai i mea umalava, o lo i te tonu fo ia i ato o to uma. Au mai ate i tātou taito tasi o le lofa tunoa, e whatatau ma le mea fo ina fua mai e ke riso. O le mea lea ua whetalai mai ai o ia, na fio ae o ia i lunga. Mana tai whatangata o tau waina le tāwheanga. Wana fua ina mai fo i mea lofa i tangata, i o le upu lea na ia fio ae. Sealo na winga, pe a whai ele o lea, ua mua i o na fio ifo ia le mea maua lalo i le lalolangi. O lea na fio ifo, o ia lava lea na fio ae lunga i le langi umalava. Ina ia whatumuina e ia o mea umalava. Na ia tuina mai fo inisi e whai ma apostolo, o isi e whai fo i ma perfeta, o isi fo i e fola le tala le lei, o isi fo i e whai ma leo leo ma moe, ma wao. Ina ia wha ato to inai, la tau te whai ai le ngaluenga au auna, i ati nae ai le tino ke riso. My apology langa le ilongo inga le media, but I'll try to read in English for the sake of our young one. Ephesians chapter 4, verse 1 to verse 12. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live life worthy of the calling you have received. Verse 2. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Verse 3. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Verse 7. But to each one of us grace has been given as Christ apportioned. This is why it says, when he ascended on high, he led captives in his train and gave gifts to men. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? Verse 10. He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. Verse 11. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and leaders. Verse 12. To prepare God's people for the works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. I want to use some of the verse 1 to fia whaongaina se vaenga o le whai upu mua e maua mai ese au mo tātou le nei pō. I would like to use some of the verse 1 as a subject of a message. Fa mai le whai upu, whai unga le whai mua. Whai mai, ia o tōu sa vavali ia tusa ma le vala au ua vala au winai o tōu. Toi whafonga, whai unga le whai upu mua, upu la apostolo. Wha mai, ia o tōu sa vavali e tusa ma le vala au ua vala au winai o tōu. Live life worthy of the calling you have received. Ele o le oti le whawhita uli numero tasi o le lalolangi. Ele o le oti. O le whawhita uli numero tasi o le lalolangi le nei. O le tangata e soifua maola e au noa ma se wha moe moe. O sangata e ola e au noa ma le iloa o lona vala wina. The greatest tragedy on earth is not death. Or death is not the greatest tragedy on earth. The greatest tragedy on earth is the one who lives this life without purpose. Or the one that he or she doesn't realize or knowing his calling. Kama fo ilea ngā ngāla malkaya umang fufulu maka oso le Facebook. Halu la koa kāle kolu wa piki kamai kia onga. Koe sau koe oso ilunga le internet. A ke fisili aku, how's your day? Busy. Hey, busy. But it's a weekend. Ao kia Kongo. Ku
le so a ko ti pi kiki mel so fangua ko sa fa ka lo ti a le fia file se lo ko si me no waso o fi au masang ya. Hallelujah. Glory, hallelujah. Ele o malama ilonga malawinga. Ele o malama ilonga fa moi. Live without purpose. O malele la so akoa la ke fongi. Pe va ko pongi el pola wa i me le tu no. The famous book in the world today is not the Bible. The famous book in the Bible today is a Facebook. Why the Facebook? E kau fe kuri malau kalkongu malau de kalkongu yo malau ke siango malau de ke siango o le Facebook foi na ke be ma kai malau ke siango malau le ke siango. That why I mean the famous book nowadays is not the Bible but Facebook. Au fe sidia ku nge ya oi le kai minga e halu le upo le tua e sawe do au ke kali mangi ke we lo le kali si ke we lo ka malu ke chuela uspai. A visiti wala la kai minga e oso i lunga la pece ke le lo penga i lunga ka vale ke mile ke sa wala de go falonga ya Pastor Freedom last night was spent ai ka ko kai mi me le au nga me le tupu ai lo fa tua me le reveal mai le tua le mission of calling len ka ko va ai ngai ile me nga fai le tua ya Elia il fingi sa fa just a little bit of flour and a little drop of the oil. But because the anointing of the prophet, listen what he said. But first, mai mo so ai. Va ai le kala pa ko yaru le kala. Anga umanga ai umala inga. Palasi mai maki mungo fa munga. Bless mai ani. Aisa if you're a Sunday school teacher, I'm here to tell you good news. Go deeper into the presence of the Lord and then get from the Lord the reveal from God the mystery of your calling as a deacon. O le tiakono, i le nganga o le whaamatalaina o le ngaluenga le tiakono. When you're ready to go to church on Sunday, you're not going to the church. You are going to serve. E whaatusa le ngangana e leni le upu le diakonos, i le waiter whalanga le o le whalainga. E le alu e ai. Po le ale mangongi o si kiu ma le urupu ai o le happy days. E le alu kaka le whaingaluenga i le happy days alu e ai. E alu e serve. Nanga e sa whaia so mai lole ma le menu. Say hello to you. Ngā deacons. Whasingo mai a oele ngā whai ke ngā whai. Po whele lau e ke ngā whai. Umanga anko e alu le koe wholo mai wa ready to walk. So deacon, you're not coming to church to worship. Sorry. Ke ua whai aku ke ua whasi se ngai oe. You are here to serve. That is a mystery or calling as a deacon. You are here to serve. O lawanga worship. O le amainga lo makua mal ka vale kei mo ki munga. O lo sawe ave lalo ku spai al kamale fale. O lawanga kauranga. The mystery of the calling. Ave sau pati vele tua. God is funny sometimes. Mai le tua ya Abraham o ke nesero mta upe sumalua tu ulo ainga tu ulo fale tu ulo ainga lo tama esa we alu le nu o te fasino te oi. Ngalu eso Abraham mai lo le tu te famanuia ya oi manuia le lalolangi ya oi fasingo le kua manguia. Every blessing say God bless Abraham mai now ko. Ala ku Abraham ai kama mo e mai ma mo kanana. E rengi so asoso. E fa mai o le nu e ta fele so asoso male.
Malemeli, mengan koe foi Abraham malonga inga e kupito. Ai le loe Abraham o ai kupiko. O lai le misio langa kori le ai mangwi o le tua. Na sauma koe mai mama moe mo oki o kupul ma moe o kupul kama ai ngo Abraham. Mai le tua ia Yosua saudo aven ngu oki mose Joshua chapter 6. Now claim the land. The land was already occupied by the enemy. Sa Kanana, sa UPC, sa Haiti, sa Amori, hallelujah. E waku lai ko kongu me vamba ile tua ole nu ue tafe ile sua susu mo le meli. Ele se meli. Ele se sua susu. Aisa, ele ku ulima mai ele ku lengo fa longo I Dad po mo World Conference. Ele o se ku fonga ke fa ka wanga ua. You have to seek sa ili. Anga se tua ku ulima mai ka ua longa e isi kwa lelo. Alau mata fa yo e ke alwe sa ili. If you are digging, man, I am telling you what. Le mangwi o le kua ngai ka penga le kua. Il to fingo oe fati akono. Elders, ke le mangwi o le kua ngaka ki alau ka fa yoi. E ke le fala ngolango e ka mau le fale. E ke alwe. Sa ili. Sa ili le upo le tu. La wo aku o ui aku inga I ki kala. Mai le tua ia Yosua pel kome lo la uri inga. Danga le sime pel palai alu kongu le promise land. Circumcising. Remember this? Ola konga fanga ngau mai le bau. Le ia masesinga o konga o ka lepoa mai Yosua ngo o konga ngu folfolinga. Ma losio le ka muimui. Foi tala. Kuskusidima. Ele kango ka muimui kai ka il malo le tu. Male manatu o Yosua, male nu nganga akua. Happy lo mal. Ela kunga. Ka se wola Jericho. Lako kaua mua o le taua mai e Rico. Vivio ai le tua lona mana malana faunga. Ele I lele se u. Ele I pa se fanga. Pe velo se kau. Anga lea. Worship. Worship. Marching for 13 times around the wall of Jericho. Famai ngal fa milo fas ful kolu I le wall I Jericho. Famai lo le tua ka e lo le kate. Susulu mo le la mepa. Nga ge lo kala le pa se fanga le ka ua. The mystery of the calling. Avisa po po via tua. Ephesians chapter 4 emphasizes the unity of the body of Christ and the plan of God for its growth in maturity. O melanga ngai kongol chapter 4 le o kuse Efeso. O laenga ngai ko kongul me lilo le o le loto ngatasi. Mafuafuanga le tua I le tupu fa le nganga o le me nei o le lotu. How many? Unity in the body of Christ. When I talk to you and I speak to you about church, I'm not talking about the LEM. I'm talking about you. You are the church. I am the church. O ke fai au le Emmanuelu. Ai o ke le alu le ola e whavavau le Emmanuelu. O ke alu onga ua ukalia Yesu o le kalesia mai le aise ila, le aise manu minumi. So o alange koe fai en kale loko. Ngei meo le loko. Fai so o ngei loko. Maki kiwa ka ngaka ngei meo loko. Polonga kaka ngei meo. Please, church is not an eat. Ele o se mea le lotu. O le lotu o le shi.
E alanga ka whaia kala loko. Langa gele o sile fia me eiloa o oe o le ekalesia ki Yesu. O oe o lo fau tane me yei le alo le tua soifua. A whaka ua e alu nguku ia wola o kengi ma kuase e alu lo kengi o lo kengi umi e laku lau woki ki lau whai kala lau kengi mai me ngira o kamalo ang kengi au le leva se sepa maka o lang kengi. E la ngonga la maka o le aso la ngonga. Ha? Ma fau ia Yesu. Alu whai kala loku. Paki kiva kaka ngime o loku. Hei, ke lon menga whanga o mai loku. Mo mua whana o mai lotu whana o tonu whatu anga e tena. Mai tala tu spa ia na wha moe e le tua atamu. E sei mai le iwi aso. Mai le whatu akamu. That is the first birth of the church in the Garden of Eden. So le kaimilanga sei mai e vanga whai o lai pure and holy. Se yo o le kaiminga nga salai kuli ese. Ai alu Yesu lunga sa taulo kale varia mai ua taunu o whaile nei mo oe. Ai koe ruakul fika loma koe so soalo ngai ku. Mai tala tusi e sei mai le kau ai pā mai male. That's the last birth of the church. O lunga le sa taulo kale varia nga whangau mai oe. Sei mai la le fika loma le kau ai pā mai. So se whawhinea ai whanau e mua mai le. Muli mai male. That is the birth of the church. And here we are. Como mumu about the church. E whangau le loko. Ai pārkala fia Jerusalema. Ua, sae, lua, hina, le ie, pui o le malu. Josephus is the author of the Jews. He wrote 20 books about the history of Israel. My Josephus. E soi le finge e pelu le veio le ai aulo. Ko kikia ingisi ni mafia. According to Josephus, pe ngoi o le si povi ka ngoi le si piko le ie, wa kasi le veio le lua. Ngoi le si piko ai fa loe e povi ka ngoi e lua le veio mai le moku. E fa fenga moku. O la sui le aulo. Ai o le kaiminga fanga mai le kalesia. Fe menga masai mai le ie. Especially for you. Malo tu sala e pelu mtau pesuru fai pusum leiva o le nei fo i o tou sauloto. Tou te ulu atu le me sili ona pa ia ona o le toto male o la fou ta tou te olai. Hallelujah. Lea fo e lawa o mai le saulokonga mo gaku. Ai kele zai fo gaku. Oval whakamala. Maliu ke riso Yesu, mo lana e kalesia. God's gift to the world is His Son, Jesus Christ, John 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. O le mea lofa le atua mo lo nalo Yesu. O oe. Fai kau ewa mai wa tuina ia me uma I lalo o ona. Fai. Wa fai o ia maulu o le kale. O ia na te whatumuina mea umala. Whatever you need from the Lord. Na lofa le tua I a Yesu Kiriso oe. Na lofa Yesu Kiriso mo lana I kalesia o le ngang paia. Gana nam tau besumal fafa I belusu mo leonu. Mai o te alu e awina mai le fe sosoani o le ngang paia lea. O ia na te wha manatu ya to umalana I kalesia mea umana o faia. Fai besumal leonu tusilava na Yohana nam tau besumal fafa 16. Fa mai e le lo o ia le rolangi ai ona o oe o le whana o le tua. Ma mai e fio ngang paia ya to o e whaava vau. So now we are in the dispensation of the Holy Spirit. Lewa tato ia le vai tau o nganga paia. We are in the last days. So se me ke whai a nganga paia. So soani mai a nganga paia. Ma ngai e le upo le atua na po. So le mystery la lo wala winga.
Hallelujah. Praise the Lord. E ke le whalangolango o te male whale. A oe ki alue. Go deeper into the Word of God. Avela pati vele tu, pati tu avele li. '61 to 63 AD. Koe makala mai ai Paulo. I le mesa fale pui ai Roma, i le fale mo le tolu tau sanga. Hallelujah. Thank you, Jesus. Saulo la aposkolo lang malanga ui mai Rome, saua mai Roma, le saka ko kalangoa nga po, sau te Salonia, pasi Filipi, pasi te Roa, pasi Efeso, sau kau i Melito, ayo o mai Ikonito, se yo o i Makedonia, sauloa kusi anga kusi e tolu, 3 personal letters he wrote. Kasi le kusi nga ave ya Filemoni, o le wingo le ngō Filemoni, friendship, paanga, ma ngai o le fai paanga kala leia. Timothy means the one who honor God. Titus, Tito le wingo le ngō Tito le, hallelujah, o le blessing, o le mea fia fiai. Kusi loanga kusi e kolu, 3 personal letters, 2 are pastoral epistle. Luanga kusi whawhai au ia Tito ma Timoteo, a langa kusi ngā vea Filemoni, le anga le whale o Filemoni ngā whai ele lotu le kalesia Kolose. So Philemon is now a pastor. Ai o le paanga Paulo ma Filemoni, ono Filemoni sa whai ele whale, me whale ka ua, thank God for your whaftai le tamale apostolo, ono le nganga whale malo ka kala mai o vangoa iun ka kore ngā lue vakasi. Au paanga nge ngā whausia e ka maa. Mene, ele alu ele si mai, o le loku alea, o le loku alea. Hau waku whai aula ngal whai aula, a kingdom mind, kingdom people have kingdom mind, kai pe whala ka maa le whale. So le tusilanga ave ya Filemoni ono le falo Filemoni fale. Ale tusinga ave ya Timoteo, ale kaimia over aye Timoteo le kalesia I Efeso is a mega church. It's a huge church. Ola ai evidence da so nge ile e kalesia le sai Efeso. So o ngaluenga la sa ngaluenga va aye Timoteo whakapenginga apostolo Paulo e alu va aye le kalesia Efeso a Tito. Sa aia e kalesia Gereta o le island ko Kongo le Sami Mediterranean. Ile mamau ese ma le kalesia le Efeso. Amene. So lana tusi la ya Tito e alu e aia overseeing ele kasi loku Gereta. Hallelujah. Lua mafuanga faua ye la poskolo ma o ye la uia. Momua e Efeso, the problem in Ephesus, there are leaders but bad leaders. Leane me kupu pe alang kai kai. Leanga maletino atoa o. So the problem in Ephesus wa fiakoa letino oke. Okay, Reta. There are members but no leaders. Ngai fai kau ele titolo mta mo fai puelima. Mai ole mele no tu inai o e ke Reta inai ea. Ma koe kango ka penga mea o lo totoi, o mea na o lo totoi, o members. Isu ere kusi. Titolo mtau mo mofo I pui lima. Mo sisi fai tau. Titus chapter 1 verse 5. And verse 6. Yeah. 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 Famaya, o mele nei no utu inai o ke reta ina ia, e whaaton wina mea o. The reason why I left you in Crete was that you might strengthen out what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. So ole, fe aula apostolo Paulo ya Tito, aluea, praise the Lord, koe ka penga mea o totoi, oa, members. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Matotofi, toea, e leo wha mai kofi whai au. Totofi, toea, e ina, whai kau iei. O tito o le whai au. Alani mele whakongu. Toi inga, elders. Au alola whalangolango. Hallelujah. Ave sau popo e vie le tua. So le fale tonu la le kalesia I ke retanga singa baenga. A le fale tonu e feso. Ua makua afa inga le kalesia toa. Malola apostolo Paulo. Timoteo. Ia e koa. Auange I kauleanga inga lo kaulelea. O ke loa ngai ko kongu ki ole mesa ki ngao lo tina o le fatu tua. Now get rid of bad leaders and appoint new leaders. Mele linga lape nga luenga le tua. O lai loa e kai ua fale kongu leaders. Ai ku ua fai. Lai vai a kuare kai. Loku ngele, loku kaiao, loku voi desa sa misi alai faia. So mai la apostolo Paulo, aluia, abe esse leaders fo kuai leanga ngai ai appointed new leaders. Ai mai leaders na manga la apostolo Paulo. O leaders o la to uma ona tofo. Elengi kai ele leila unga. Elengi kai wo qualify my Bible college. A o kai wo uma ona tofo. Hinga. Leaders are already being tested. Ua malo mai kofonga. Foi mai le avaonga, foi mai le papu. Ua iloa le leanga, ua iloa le misui mai le mea lilo le vala winga o le fingangalo ngala apostolo. Fe mai lo ia tito I kereta. Ai alu la kereta. Ma koe kangola fa kongu le ke lo le ngalu mela le tua lua peto. A maungi mepa ava pefa ngale lua maka fale o lauroku. O ke lole the system ka ko ele maka lu maka fale haleluya ai o ai lava nganga wa vatu ele tua ya o ele fai au male tata kango e makua fa ka penga le ele loa se ka le pa ku yo le falsa e loa le tai le longa mafai o nga ia pure a pinga isi tai o le number one problem nga sangat city he died young. Dai kai nge fa ka penga. Ai la le alu le vesi o le ve malungu a lot of civil wars in Israel because e malos e poko ai ngai ke le ka penga inga se so I loa la le tai le I longa I loa ta pena isi in family feme amaka mai ele amaka ko kongu I e amaka mai lo Mo Timoteo ta upetolo e fetava mai apostolo Paulo mai a fai ke le loa pu le lo ai. Fa fefenga e kausia se kalesia. Ke lo fai au le pu wafi ko duma la unga ala ka lo me so right kamachio. Start from home. Hallelujah. E lo fai au nga o ke la unga so ke lo le fa le kong lo fa ngau o mai duma lo fa ngau. Awa o le upo le tua. Fa masainga mai ke loko kuri fa ko ese de kua. Ai lo vai ko la ngo ngalo o karia o le ke kula sa ai faia. Life of Boduri lo wa finge as I said to you tonight is all about the truth. Hallelujah, glory, hallelujah. Amaila ya tito. Ka penga le menga ko who knows so penga ko lima ka kala ko kereta enga makua fa ka penga le tito mo mai leaders kulia saulo ka vika alu loka vika filifili on kanga ka molonga malo ai menga kanga ka filifili ka vika o kanga ka ngofo ai ka lafu tangata ti ngao la to loto broken hearts Saulo ka vika kamai e ngofo le wala papa ha mene alu ave Yesu Kristo a mai ka manga fau fa le you be amazed
Alu lo ka vika fau ka mai mai kala kuspa ia nga broken hearts ngofo ai ka lafu ka leilonga e fa mai kala kuspa ia ngo ka penga ka vika they become a warriors fa mai e vili ma ka lima kam kau ai fanga le uranga vale what vili le lima kam kau le ma ka ai le ngwa vale a fenga mo mai la lo papa. The mystery of the calling. Hallelujah. Glory, hallelujah. Te reo whae kango koe wine ko le waki le amakanga me nge ministry. You'll be amazed. Ngā maka mai se streets a whi wai e ki munga le kama o le fale, marki ngā le fale. Sa uplift le ministry le tua. E rei whapeke se su mai loka ki aku ngofoa, ma ngere set up, le leila foi pese le ai. The mystery of the calling. O le mea lilo la ye le wala winga ngā sa ili e wauna. Glory, hallelujah, ave sau popo vie le tua. So e tolu la wala mana la apostolo Paulo. E fata pena i ko lua lea. Sui ai mele fa le kongo le ministry. 3 ways of changing. First one from Apostle Paul to Timothy and Titus say, complete the transition. Fa'awau le mea sa fa'akapenga la apostolo. Wa mo la apostolo. O le ngaluenga la apostolo le fa suma le tamal fale le fa ngofi. O ia nga ke alue susufi le lawe le eleng fe kala ile tua. Sufi lo imaha. Yele malolo. Le sau il va buscar kasi fa for ministry. De bosso o le lima makua lima o le malusi anga ko lima ye lima ele lo fam. This is apostle. 5 for ministry. A kango ki piesa lo lima le au lo buspa yang lima fa ele a ko malusi. Amen. The prophets. So nga luenga la apostolo e alo susufi le la ele. E fa ku ele kalesia. Ko sa volo la apostolo ko fa ila nga luenga fa pero o ie kusiaku le lima kamala e ofu stand up kuru fetalai le tua ki alu eva ai nga luenga i Brisbane uma nga luenga fa apostolo o nga luenga fa evangelia o le fa evangelia la elenga le fa fe au elenga ki akongo elenga la kalvo everyone they are calling lo evangelism everyone yo i kanka makua na ka minga makal fa evangelia Abramo 75 years old. E se fiku lima kongo kako fali. Kako la fa ko ka lai mai mo makua. Fingal. Look at Abraham. Ele launga se Abraham. No one preached to Abraham. Ele launga se ele sa fo se angelu launga Abraham. A ke vai makau kia fa mai matau po sulimo ke nese foi pe ono. Fa mai ona ua fa tua Abraham ile tua. Ona taua le tua o le amio ton. O le amio kongu le ka ke mimikai. O le amio tono ke riso Yesu. Jehovah Shikenu. E lu ese lo Yesu makau. Le lo me se amio tono. But Abraham na ka wa amio kong sa o mai le kua. Onola, because of his faith. So, finangalo la apostolo Paulo, ia Tito ma Timoteo, famaya, ia ka penga le ekalesia, aua nge i maua le meka o le ola faalango lango. Ma ia kam kiki vala au mo fe au ma kam kiki vala au mo fe fia mo fe au se malo longa. Hey, the healing is in you. That is a mystery of the calling. The power of healing is in Jesus is in you. Ole fa malo longa ngai ya oe. Kele ka vala au mai tamasi, mo se malo lo. Kele tamava mo le se ka kalo mai. Ha? Pray for what? Ngawe ya oe fa malolonga. Ngawe ya oe le pule. Luke chapter 9 verse 1, Jesus said, I'll give you the power, hallelujah, and authority, praise the Lord, to cast out all demons.
and heal the diseases. O ai langa whai ai, o longa uso, o kaua, o so o kiriso. Yeah. Ngā lawa ia oe whamalolonga. That is the mystery of the calling. Ngā ia oe le mana. The authority in the name of Jesus and the power of the Holy Spirit. Mai mo le mau al au po. First, ask God for His peace. E whalonga ku halu la kolo whak. Sorry. We whalonga fo ki ngā mailo ki. I lo ma whau o I kawhi o lai. Pe ia ua maua o le mai whaku. Pe ia se kensa. We kaung au tinga ka wisin ka mai paku I lo. Pe ia o se kensa le mea lea. Hallelujah. Remember the mystery of the calling. Le keiminga o ea, e ke ngofoima rebuke. Te tono me tosu fai pesuman wha, mai ua lata, mai lava, le upu, o loo I o tou, utu ale ki word ngai ai, ina ia o tou whaia. E kusa pe puru afi ka launga. Memorizing a verses o kuspa ia 5 se lau. Ai ale whaia. Wasting of time. Whamaya ina ia o tō whaia. Rebuke in the name of Jesus. So whamai la apostolo Paulo no inga la apostolo Paulo. Ia o ao ma whaatonu le kalesia. Auange I maua lea. Mole ola whaalango lango. Lan me ka lola whalango lango. Ka u mele kuspa ia sau nginga lo sa. That's what I mean. Kwa e kango ala kuspa ia ngau e lo se fudu kai au lok. Te ue whalango lango I se sau se launga mai tamai au e. Ngā lu fuela son fua so lua sko fias frei laku kia ile whionga le tua. Kwa e whalango lango fuela sa. Lenka ko whalango lango le upang po. Be strong. Su le upu. Fai kau le upu. Kau mafa le upu per kala le tuang fai eskeru. Hallelujah. E fai lo mau mea masangi lo sa idi le fionga le tua. E le o se mea foi la ke a study the word inga ia kum mai lo ma fau le fai mai le advice apostle Paulo. My study the word of God is dangerous. It might end up path out. The containers of information. If the Bible says don't, means don't. If the Bible says move forward, means move forward. Kang yaku moseng o fafsangai, male sami ula. O kua au kao farao, leise me angi ai, pala au loa le ngu, wa mui le ngu le tua, vela ku mose le kua male tua. Keep on moving. Why? There is a mystery of the calling. E ai mea lilo le valawinga le tua. E whapupula I la ka mata I le tua. Pea whai kako ke le ola, whaalango, lango. Lua au walanga whakapenga I la apostolo I titom Timoteo maya. Confront the troublers. Au mai lumal au troublemakers. Huh? A whai o te akono, te mate akono luo ngari te akono Dai ke longa fasi o lo ko luo po o na tina. Praise the Lord. Te ngai lo funga o ngā lo ko luo ngapo. Ai lua mai kango fia le wainga ma le areto le tua. E paula ya o le fasalanga le tua. Lan me kau fai. Pa peke lo ke a kongo ngai ai ku la fongo o so se kale si me. A pa pela ke lo tina ngai ngupia lo ko luanga po ai yo pof digans. Lan me kau fai. Fai doa. Awal nga mate ia mate fa ma
kea. Ai pa e me manga bal kamau e sen me walu nga ai sa nga ke nga mea. E le ngali I mai ri ko ngofo ngale a rio. Ai ke lor kala malama. Ko ke kia o le ko sale tua ya Israel. Ai ko kau. Confront the troublemakers. O ke fefenge ke o ke ngia ko ke walu hey. Ele o nge kangaka le tua. You're welcome and you're welcome. Wala ka ko ngofo manga ngame lu mole tua. Nge e manga me le gonka ka lo roku. La ke lo la ngupia ma le papula kapiango a sanga fa kapiango. Afa fa male poto Solomon o le lango mate e manongi ai le sua. A dead fly will make an oil smell. La fa pe ka ko le on ka ko vinga la lu mo al sira. Aisa o le lango makele ka singa nga. Fa mana pa skolo Paulo a Tito Timoteo, confront the troublemakers. And you'll be amazed at what kevalanga walu esela fa kunga ongolo lofa ile tua ai o lese sava ko sava vali mele sungali ai o mai foi malaka ma makwale le yo langa slap the peskita le yo kapiango le yo the mystery of the calling. Confront the troublemakers. As pastors, o le ika I o le tua I le tangata e whaafia I le tangata. God hates that. Pe wha mai eloia, hawhe ka lalang surua I every Sunday, hallelujah, ai a le ola e tusa ma le fina ngalo le tua. In families, e o ngā fo I la reka ka ngoi me kau leaders. Tau pe tolu mo moti mo te ola tana noa mai tau mai le upu episkopo o bishop. Mai le upu elengi o le presbyter means elders, overseers and bishop. E leo kalangoa mai le whaifi au. Well, listen and listen me well. In chapter 4 of Ephesians chapter verse 11, o ngaia e kalangoa mai le taua ngā fio mai ke riso tau I la longe ia e fai kau iai. Fio mai lunga le langi sau alu le mea sili o nga mau lalo, o lalo le tunga mau. Ai ku mai tunga mau e kufa mai anga me alofa o me alofa tangata. Me alofa mo mua la apostolo. Lua o le perfeta. Tolu o le fa evangalia. Fao le leo mamoe. Lima I le oao. Elengi me alofa nga mai le ngang pa ia. Lai manino me alofa la ngang pa ia ke tia mtau po lima. Ao le mea alofa ke riso Yesu mo lana e kalesia o mea alofa ta ngata lea lala kurumangei. Lea lea kele ngako whaia kala o whaife au. Whanong longo mai whai kako e kalesia. Whapea o mai ngenga ke whaia kala o lo whaife au. Po kala fo I seisi whaife au. Ia e lo le leia o le official whaife au ngā mai Yesu mai le tunga mau kale varia. Ele I mawafua. Ngā malingi longa toto, wha ngau mai langa I kalesia e koe sau koe kufa mai mea alofa, ai mai mea alofa le mole alu lumo le kalesia. Ai le kausolo musa e ka kur whaingo kala whaifi au. A whai o marika le whiawhingi ngā ki whai kala whaifi au. Repent. Salmo. Me prefeta Isaia o penga mai whaasanga tau mai me ngio whaifi au. Mai e whaalea o ngā. Leanga o le tofi lea mai lea. Every weapon that falls against us will not prevail. Amen. Ai whapea ngai māsangi o marke minga fwoi kere o whiwhia whaifi au. Whai kala whaifi au. Isa na mō. Man memon muli ngai mga o la apostolo Paulo e ao e a Timoteo matito. Hallelujah. O lea. Preach the word.
Mua mai luma me whare kong. Eu vou le kala kupe. Te rota mal whale awa i le tu. As pastors. Pawara me kaunga e ma i ulima i o le upua lea. Tuspa ia, o ke ua kupe loko. Te leo whaiwhi awa le si lima, kuspa ia o le si lima o kupe loko. Kupe, pa ia, kupe, kusi. E alua e uanga malolo kupe. E leo lau koli ngā sa pasta. O lo wala wina o le leo ma. O lalan me whai leo ma moe. E whawhanga le lafu ma moe. Whawhanga lea. Whawhanga ile. Upua lea. Upua le tua. Oh, hallelujah, glory, hallelujah. Ave sau popo e viele tua, pati atu ave le tua. So first to complete the transition, now mere quality leaders and quality members. Secondly, confront the troublemakers. Vayalako errors they spread, the example they presented, and effect that they produce. Confront the problem. And the last one, preach and declare the truth. Upua le tua, launga le upumoni, aua le suiva ia le upu. Kelo whaiwhi au e loro se mea ua kupu le kaka loa whau launga e winga ngai o, ngā ke ka alo le kingo. Vai se polo ke ka alo e o ka alo lafi. Don't play with fire. Lua whanau a rona la wasa taulanga, ngā o ka alo le mea siring pa ia. Ngā wakua la ua ma la ua afi. Ao le afi e mu wai, to tono le fale ole, to tono le tabaneko, le afi mai fafo le whakala susungu wai mea manongi. So from there in the morning and evening, a mai kalku spaya, wai loe kama whai mea ia. O lola ua male la ua afi, kama whai e kuku wai mea susungu wai mea, mai kalku spaya, a palasi mai le afi mai le langi, mu wai. Aisea, wai loa whai mea. Kako voi pastors, o ke la unga wai lola unga. Hallelujah. Kelo whaiwhi aura e pu e mai la unga, isi whaiwhi aunga ole koe la unga. Hallelujah. O le lafu mamoe e manga o mia le vao mua. Feme mo mai vao mua, ke re mo mai isi mea ke mo mai le upo lea. So Apostle Paul says, preach the truth. Preach the word. Sana hallelujah. Glory hallelujah. Ave rau pati vere tua pati atu. Communicate the truth, preach the truth. De ngaka ngala unga la upole tua mela pasolo Paulo ia avea oe ngā Timoteo ma whaataita inga. As leaders, so se kai le leia, e kaunga mua. Marikala let's go ngol pe mo fa longo let's fa ka fia va ai se la unga. Ha? Ka fia va ai se la unga. Praise the Lord. Mo le tau o le la unga o le upu alai ola ai. E lo uma tangata la unga le upu le tua. Everyone know how to preach. Ai leo tangata uma. E sa vali e kusa ma le mea la unga. So le la mala paskolo Paulo. A oa o le kalesia. A oa o leaders. La unga le upu moni. Ma sa vali e tusa ma le upu moni. Ngā lai mai. O leaders o uma ona tofo ina. Ave sau popo e viele tua. Kiki a uma. Me lilo langa ngā mai ngā le chapter 4 ngā book of vision o le loto ngā tasi. Mai la apostolo Paulo o le nei ngā highlight mai ngā capital letters upu o le nei le tuspai e Samoa. A mene e ilo na mafuanga e len capital letters mai, ma highlight mai le upu o le nei ona o lo iai se fe au ka ua o lo o muli mai kua o le fai upu. Mai Paulo, o le nei, o au ua noa tia ona o le li.
o te ai o yatu ia te otou, ia otou sava vali, e tusa ma le vala au o vala wina i otou. As a prisoner of the Lord, then I urge you to live life worthy of the calling you have received. This is the second time the Apostle Paul said that he is a prisoner. This time he said, prisoner for the, elo fa mai Paulo, prisoner for Rome, whatever pui Roma, prisoner for the Jews, prisoners for the Gentiles. Ele fa mai apostolo o a ua nono tia ono Roma, nono tia ono Judea, nono tia ono nuese. E fa mai ua nono tia ono o. The question is, any prisoners ale tua? The answer is no. Nga o sa loko me mo i le tua. A le vali mai ele apostolo me ka ole individually unity. Fai ka ua ele tua tama i lea o le tino, o le mafaufau, malenganga. All right? Praise the Lord. Tino, loto, malenganga. E le mawhainga fufio o lau calling, pe a whainga o le anganga, ma le tino, a iailu loko. E le revealinga mai ele tua i a mystery of the calling, pe a whainga o lo anganga, ma lo tino le lau calling. You can't be here tonight, but if your mind is somewhere else, e le o unity ka ua. E le o kasi ka ua. A whai foi la i lo kingo. A lo wanganga la wai lunga lo moenga wai fia moe. Hey, wake up. E le o kasi oe. Le ale mea Paulo lo whai i le whamai o. I am a prisoner for the Lord. Ua ngongoe Paulo lo ngā kingo o lo ngā loko ma lo ngā nganga. I le vala au mai le tua. So lalai o Paulo. A lo ngā mawhau whau a koa. Was say yes to the calling of God. Whawhale pui e Paulo ona winga tuai. Ona manatu tuai. Le si le mea lenga. Te lo kelo kako. Nga wala winga kako le kua kako kalbo. We were called by God with our young age. Ai ongo le tasi le loto tino malanga alen kako say yes. Kuai o isi kako say yes ko lima sfurko sanga. Fa kwa unity ngalo kako. Ko e whai le tua use me, a wa fia kausanga o koelo soifua. Amene, le la le me mua mai la paskolo, Paulo, mua kasi oe. E ma whai lava ngā vea oe ma ki a kongo. Pe a whai ngā loa nganga la iei. Ma lo ma losi la iei. A o loko e le o iei. E le maua e ka ua mele fili ngalo le tua. E ma whai fōi ngā vea oe ma wa opo a so soangi. E wha peo la iai lo loto ma lo tino atua e le o iai lo wanganga. E ma ngā o mia la ka ua le unity. Thomas means twin. Lo wingo le ngō toma o le masanga. Mene. Aku lau so whai a koma. Mai maupenga e yang po. Ea. Mako whai sau hinga ma Yesu. Mai koma ea. Mako whai sau hinga ma Yesu. Praise the Lord. Sa ia Yesu Amerika ku spai nga loka au so le malu o fe kaua ka kaloma. Anga Yesu through vai ko. Pau ka misioi. Toma. Amen. Kai minga ka o kia toma mai koma mai. Kire ka kongo. Se va ngau over ai lona. I tu mona ao na tu tau. On o ka kongo. The meaning of his name means twin pole masang. Ale kai mianga kasi ele loko koma. Kasi lo nga mafofau. Nga ioe ai koma. Se yalula. Ele fa bela ngalu koma o le mas ngala ngalu koma sa hinga le o le fifia o le yai ke mi sa Yesu. Deve mai ka koma maso salo hey, vale mai inkia la mai fautang. O la nguki le li kingo koma inkia. Nga oki fa maturo inkia. Ai kilo le mai inkia le mai faukanga, mangkua le koma. Inga ua kasi le mafau o toma kilo mai toma. Leli ie lo ua tua from then. Alu ako mai abele kalale. Aisea, kasi de loko. Kasi de nganga. Kasi de mafau. Kasi de mafau. Aisea. Praise the Lord. O le tatou walauina. Tatou te sa ili.
Ma tātou wōi le lo loto a onga le whionga le tua. Ka ko malama le whina ngalo le tua. Vaturo pati le tua. Praise the Lord. Unity is the most powerful force on the face of the earth. Le ai se malosi anga sido na malosi ngai lo le me tau le loto e kasi. More powerful than any military power, more powerful than any world leaders, more powerful than money, oil, and the material things, more powerful than what the man-made things me whaia tangata. Si diaku le malosi o le mea tau o le unity. How? Only unity can draw the presence of God in our midst. O le malosi ngā mea ka o le loto e tasi. Ea, e tu ua ia le tua lona mamalu, aia fio mai tatou konfenisi. Hallelujah. Ma te lona mata upa suma valu fa upa lus fulu. O le mea iai le toa lua, po le toa tolu, ona o lo uingoa. The context of Matthew 18 is about forgiveness. A lewe mai Yesu, a iai la le ko lua I lo ingoa. Mai o te iai, whaatasi, mai, lantou. So pe vori polo la pe prayer meeting. It's not about Canes, but about unity. E sau ale kua me vei kalonga. But the sad story is, e komo kako kalonga, ai whaku fonka kalo. E regisi. Malo reiloa, o lae fio mai lea tua I le fonka kalo. Misi ka ua. Ava mena kuspai e fio mai le tua me to me fonga ele pe pola ma ko fe au ke ope kupu ko kalisia kupu fo ma ko kalisia o kanga kala vivi ka kalo mai ya yang wali ze pa ya ke sema o kanga kala al ko kelo ga kalo fai ya Yesu ke tsemane o malanga pesa ko kolu la wa ye luluki o mafkianga kai me loki falo inga le makui kui o loki a vole fa mai pa u ka fe kokolo nga ai sau I la mera fa la fon kalo o moe al waku yo le se Maria le se la salo vala au waku long ka mava ma even his father he can't handle it wa fa mai ke kala ku se ko foi mal kokolo mo moe ala ye praise the Lord. Vengi kausanga fou ya oi. A fei ke fie ke alu kiki, fa mo moro fie ke alu ke mafuta. Remember that prayers is communion with God. Prayer is not about give me. He only he. That's not the purpose of prayer. Prayer is communion with God. Te sau ke kalangoi lo kama. Au foi la ke mai. Nang kingalo uru e fa ku tamata ma fa malo esa. La fa u manglo kalangoi. Hallelujah. Whakua umanglo whirsipi. Peo mafukanga ka mamalo ngā kari. Alu pasati Samoa. Vili melo ngā kari I lima kausanga le New Zealand. Ngā kari ala kari. Straight away. Hi daddy. Aisa. E masangi le lima kausanga. Aisa e kalangoa mati every day. Me wharangai whainkaing wha malo loka ua. Nam whakamangkua le tuol te talo I teimo mana onga. Mana pa solo Paulo. O ne o tō popole se metas. Whai loa I le tua me uma tō te mana na oi momua, whaatonga, malea, karusanga a toa male whaafetai. So le hafo se mea ringa e kausua funga upu pe alo masangi le male tua. Ei, mas se mereng kau varia o le kua le varia ka upu hei o ke kam fai vali le kua ia upu. A fai ke longa fale konglo waso daddy was a say for iso wa fi. Tama was a say for iso wa tali. O loa o le tua fa mangalo. Ia ngai ko sawale ko worship the way you worshiping. Salvation is all about relationship. It's all about relationship. I refuse to preach without relationship with God. I refuse to teach the word of God without relationship. It's all about relationship. Nā le manga o la apostolo Paulo inga ia I loa o mai tātou
Ma le tau o le me nei o le loto e tasi. Mai le tua o maua ta vita le tari o Yese. Tu sanga luenga mta busu tolu wa bulusu mulua. Ma o maua ta vita le tari o Yese fa ma dante tu sa ma loto o ia nga ke faia mea uma oke manao iai. Hallelujah. Praise the Lord. Fa mai ta vita. Salamo se lau tolu tolu. Fa auta o se mea in ale lei male. Manta ngofia lava. Ele kasi ele lua. Momua e le lei. Lea. Le nofo po le loto nga tasi. Lua e manta ngofie. Praise the Lord. Vaira o le kaua mo loto fa tasi. Male ngā lua fa tasi. Praise the Lord. Fa melo salamo tolu tolu. Fa mai pei o le suau mai le ulu o a arona. Tai tai. Kale sia ki riso e fia maua se fai fi au fau. Ai mana o mia le fau unga le tua i lau tai tai. Stay together in unity. Ai vai salamo salau tolu mai o ta feifo mai le ulu o arona o ta feifo ilana aba. Like the oil that poured down from the head of Aaron, down to his beard. Beard is talking about maturity. Lefa mai le feso le fa. Ua tupu fa lea nganga le ekalesia. E vai le kafe fa unga me le ngofo i lunga le ava arona. E me ua kafe mai le ua ona ofu. Your neck is your wheel. If you want to turn right, turn your neck to the right. If you want to turn left, turn your neck to the left. This is your wheel. A su e le kua le desire ma le fa moe le au auna le tua. Kasia ia maua o kou le fa unga le ngangpa ia. Kafe mai lua ona ofo le kalesia. There's a church. Ai koe pa le sau i heremoni. Dew is talking about youth. Sau a mai lunga, pasi le eldership, pasi le foi pese, ai o lalo le fa unga le ngangpa ia mai tamau le fale. Fele o kafe. Kafe lalo le autala. Man, I thank God for the anointing of the Holy Spirit. Le fa unga kafe mai lunga le. Fa mai pei o le sau mai heremoni. Heremoni o le maunga e malolo ai tupu. Glory, hallelujah. Al ngā foi malolonga le su e fa unga le ngang pia. Ai fai u fa mai a e poloai, Yehova, ana, fa manu yanga, e o i le ola e fa le lopo plan LEM. Mo se isi fale ke lea kong elolea. But because of the anointing from the unity of the body of Christ, God will command His blessing. God will command the bank. Command le tua wa o ia nga whaia me uma inga ia. Whakaungu ule mga onga kai kai. A wheme ma fua mai ei. Ona ua tasi le e kale ale sia ki riso. Ua tafe le whaunga le tua i te tono le tino ki riso. Whaingo whiere. Ko e awhe au mai e le tua ni a nganga i lau lotu ma lau lotu. Pe a whai e leise whaunga le nganga. God will go souls and people from the east, west, and north and south to your ministry. I say, nanga life e ka whia i le whaunga le nganga. Ma o le mea fo ngā lai sa i le ngaka ke mingi. Unity. 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 Mai paulo o ngō kia me o mai paulo kasi le tua. Kasi le whaunga. I le lua. Praise the Lord. Last point, ma umalo ta whasonge fiafi. Secondly, ole honor. O le ava. O le ava i o tātou teitai. Ava lesi lesi. Whaupelua mai la pasolo Paulo i o tau whiwha pale a i le tasi. Malea, pairing with one another in love. Loto maulalo. Anga malu. Hallelujah. Male ono sai. Pairing with one another in love. Completely humble, gentle, and patient to
So the number one rule of the kingdom of God is honor. When you honor God, God will honor you. When you honor others, God will promote you. Hallelujah. Praise the Lord. Young ones, honor your parents, as the Bible says. Hallelujah. Tulafono maya ia vai lo tamama lo tina ina ia fa leva inai o le fa leva ngai e muli maya o e mangui o le tua. That's what it means. Say yo oi le ola fa. It means when you honor your parents, young people, hallelujah, not only God will bless you with life, and also if I'm in le tua, the favor of God will follow you, young man and young woman. Why? Because of honor. Lua lenga mau e ka vika sauru. Fiu sauru kuri ka vika. So se mea e fai e ka vika. Mele le umanga fai ka vika mo sauru, nga o leanga le mafofo ka vika. Hallelujah. Maua mo ka vika lai moe, aku ka vika lafi le loko a ma moe. Ma sangi ka malo leanga sa leo ma moe sauru ulosa ma le leonga ngofo fa amkia. Mental tu spa yo mo saulo e laku kavika. Hallelujah. Kolo aku kavika. Pa mai langa so akau. Nga ua mai ele tua ya elo fidi. E fa mai kavika. E ke loa e fa sao inga ele tua se tasi. Na te fao olo na lima ile ua fau. Kangolo kavika se sele le piko ofuo saulo. Me mo mua fa ele tua when you honor leaders. Hallelujah. God will honor you. O le aso nganga ave esia e ka vika le mamalu saya saulu. Ko e maua whaalua e ka vika, laku ka vika la ku le kao le ulo saulo, malanga whangu vai le iwa mai abisai, vita, lewa mai le tualo fidi, ngā lo whai mai a usoso a kasia, usoso a kiro malipalpala, e le lua, kasia. E mai kala ka vika, sai, kei loa e, le whaasalanga le tua e whai tangata ai o olo na lima ai mai tango le kao o le tao e tala noa mai le malosi sa ia sauru tango le whangwai. Awara is talking about the anointing of the Holy Spirit. I believe in the Spirit that day ngā whao e saulo e ka vika le malosi sa ia ma le whauunga sa ia aluro ka vika ku mai mea maurunga wala au mai le wala au ka vika. Hallelujah, ya saulo. Ai wala au mai a pisai le alta po le taitai po le toa. Fa mai a pisai o ile ai a pineru. Pe aku a pisai ai ruru mo va pe euros. Se le ai se fai kaula ku spaia. Ya la rox se kwa. O lo ka pisai kwa ruru mo va pe a pisai o la o. Mai a pinelu. Ku a pisai to le vale over pe euros. Mai apineru se leo se koa o ese. O e kaunga e oki pongi. Aisa, ona ua e leo i lori. Ai saula se vakule kao ar koi. Ai saus kau le lea. He va kamalo David. E le oso a David, oso le me malosi. A young man. Aisa, praise the Lord. Young man in the house today. Praise the Lord. There's a vision that God wants to bless you with, that you need to go deep into the Word of God. And also, there's a mystery of the calling for you young men and young women in this house. Mai kam, sau se kau lea. A oe ngā apingeru. Oe kau ngā oki ngei. Fa mai tā vita. E le whaasao ina le atua tangata e pailunga lima i le whauina le atua. Mai tā vita a whai wo whaasao inga le ola saulonge. O le atua fo, ngā ke whaasao. Ku ulale mā keisi le i le atua. O le atua fo, ngā ke whao o le otia. The same spear ngā ki le mangabo saulo. O inga puia. Whai anga i mai le mo le awa i le atua. Ai awa i tangata. Ave sau po vi le atua pati atu. Alonga kala saulo. Lo watali i e tā vita. Wo wanga sala i lumo le atua.
A toa matangata o na o oe, vai upo e whai kaka ua nguki le loko o ngal ka ua mole ava. Amerika, Australia, Samoa, New Zealand, mai tu e whale lo langi lo i lalo le nei ministry. Praise the Lord. Ia ava i o tau teitai. Ava i o tau teitai ona o le tua. E iai mea lilo o le tua lo finangalo e whamanuia e lana ngaruenga. Salo po lesi konfenisi wa le ofi le nei fale. Salo po lesi konfenisi wa tali le tua i mana onga lana ona. Iai se me whangitai le tua. Momua, the mystery of the calling, first one, stay and live together in unity. Second mystery of the calling, hallelujah, honor, hallelujah, ava i taitai, ava le tasi, whapenana whamanuia mai le tua, and live i le alofa pēna whendialo le tua tātou te. Au su mai le worship team i ne whiawhi. Au le mo i tātou le ne whiawhi. E iei mea lilo le tua, ua whātape nei na moa. O rababakasa, oh hallelujah. Thank you, Jesus. Tato tula. Let's be upstanding in the presence of the Lord. Te le tau ana wina oe, whaftai le na wauna wa mai le avanoa. Hallelujah. Te le tau ana wina oe, te saulu manei. Na oe whanongolongo wheta laile tua ile na upu. Sana, hallelujah. E iei mea lilo le malo le tua, finangalo le tua. Ia tato maua. O na manuia o lana whaunga, maise o lana whamalolonga. Whaifa nea whiawhi o ma nea whiawhi o lo iei se, taua o lua tau. Taua whaletino, taua whalenganga. Praise the Lord, fi whailoia o le taua umana taua Yesu lunga sa taulo, Kalevaria. Praise the Lord. Umana manu maloina ki riso Yesu le taua o lua tauina. Taua o mawhauwhaunga. Tono whai mailo mawhauwhaua, gandoe. That's you. Len tato whalonglongo le whionga le tua. Mai la pasolo Paulo le kale se Filipi. O te mawhaia mea uma. I le whātasi mai o le tua iata. I can do all things through Christ who strengthened me. That you tonight, just step a step of faith. Hallelujah. Altar call is not for sinners. Molo sile fia o le valaau ele mo tangata ngasala. O le valaau mo e tangata e fia nga iluma. E fia minoi iluma. O fia maua manuia o le tua. If that you tonight, just step a step of faith and come to the altar. Rababahanda rababakasai. Koramanda rababakasai. Hallelujah. Master calling. Master's calling. Oh, hallelujah. God is calling you tonight to come. Oh, rababakasai. Fio mai tala mai au le mamalo le tua. Lo fa tua lo tonu le upo le tua na folfola. Fai lo le ya oi me li lo lo ma. Jesus Lord. Listen while you still Oh hallelujah. can hear the Master's call. Oh hallelujah. Oh hallelujah. The Master is calling. Hallelujah. Jesus. Bow down while your knees are still. Hallelujah. Hallelujah. Bow down while your knees still bend. The Master's call. Hallelujah. Jesus. The Master's calling. Sau ile tua na feta lai au le po. E ai me lilo le malo le tua e fia fai lo ya joy. Hallelujah. It's all yours. Romans chapter 8 verse 17. We are the heir of the kingdom of God. We are the sons and daughters of the living God. O ma o sulio le malo le tua. O atali ma fa fine o le tua. Oh, I don't want to run, walk away. Hallelujah. Walk away from hell. Hide me to your side, Lord. Bind me
Come to Jesus. Le umi le tavalau e sau le tua. Le tua malia yo loto. Malia le ngalalo tatua ngal. Hallelujah. Glory, hallelujah. Jesus. If you need healing, I can feel the presence of the Lord. Now mi alfa malolonga. Yai le mamalo le tua le menei. Just step by faith. Sabali lo fato tua. Oh yes, Lord, yes, Lord. Yes, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Seek him while your eyes don't see. The Master's calling. Hallelujah, hallelujah. The Master's calling. Jesus, Lord Jesus. Glory, hallelujah, glory, hallelujah. Praise him while your lips still sing. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oh, yes, Lord, yes, Lord. Praise him while your lips still sing. Oh, The Master's calling. yeah, 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 yeah. The Master's calling. Hallelujah, hallelujah. I don't wanna run or walk away. Jesus, hallelujah. Walk away from I don't wanna run or walk away. Walk away from him. I don't wanna run or walk away. Walk away from run or Receive from the Lord. Jesus, receive, open your heart to Jesus. Receive from God. Oh, find me to your side. Jesus, I don't want to run away. Jesus, hallelujah. Come on, begin to worship Him. From the time that you are, just open your mouth and worship Him. Open your mouth and worship Him. You can feel the presence of God in this place. The anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Start seeking the Lord. There's a mystery of your calling. Hallelujah. Go deeper into the presence of the Lord. Go deeper into the presence of God. Hallelujah. Says go. Hallelujah. Hallelujah. The Master. Oh yeah. Way from receive from the Lord. Hallelujah. Talayelo loto. Talayelo wanganga. Talayelo wanganga ile tuwa niliko. No walk away. Jesus. Walk away from Him. Find me, Lord. Oh yeah. Receive from the Lord. Receive from God. Receive your healing by faith. Receive your healing by faith. God is here with us. He promised where 2 or 3
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, I don't want to run or walk away. Walk away from me. Bind me to your side, Lord. Yes, Lord Jesus. To your side. Jesus. Hallelujah. Bind me to your side. Jesus. Receive from God. Can feel His presence in this place. He left His throne especially for you this morning. This is a moment between you and God. God says there is a mystery of your calling, but you need to dig deep into His word. Rababakasa. Tora babakasa. Tu yailo nganga ilo tu le nei po. Au te vavel ese mal mamalo le tu le nei po. Tanga le nganga le tu e feta lai mo o le po. Allow His presence to minister to your heart right now. Oh hallelujah. Oh rababakasa. Ramakasaya Kiriandara Babakos, Sikoro Mondoro Mokush, Horar Baba, Fayesautala Yatama. Just tell Him what you want. He is here with us. He's our faithful God, our loving God. Rababakasada, Koramandaraba. Yes, Lord. Thank you for your healing. Thank you, Jesus, for your precious blood. Thank you for your healing in the name of Jesus. And the anointing Holy Spirit. I come against the cancer. Cancer in the name of Jesus. I rebuke in the name of Jesus. Spirit of cancer. My fatu, in the name of Jesus, under your anointing, Holy Spirit, I rebuke in the name of Jesus. Heart diseases, diabetes, my suka, ilalo lau faunga mana le nei po, mea lilo lo maloa e foa e tusa ma le valawina. Poverty. We learn from your word that we are the head, not the tail. We are lender, not the borrower. I rebuke in the name of Jesus, under your anointing, the spirit of poverty, nicotine, alcohol. In the name of Jesus. Yeah. I pray for your favor. Pray for your anointing, your healing, your blessings upon your people. Fulfill number chapter 6, verse 24 and 26 in the life of your people. Faman wiai mana onga lau whanau lo luma nei lo mātua tua. Taiwa e tali mana onga lau whanau le nei po. Mana lau whamalolonga mana lo mātua tua. I uplift unto you, O Father God, every business, man and woman in this ministry. Rababa Khanda Rababa Kasaya. All business people, your children, that you bless them with business. Be prosper in the name of Jesus. Dei se me whaingatai la o fiolo mātua tua. E alualu luma pisinisio au tama whanau. E atia e lau e kalesia. Atia e ainga. Atia e le nei malolo mātua tua.
Whamanuia I pisi nisi umo le ne e kalesia. Si tia e lau fio mātua o le whale lo mātua tama. Whaftai le matau I lau fio. Sa ili ya te oe. Se ta iala se vision lo mātua tua. E te momoli ai lau tovine. A leo e tali whali ali lo mātua tama. Poto mai Amerika. Australia. Samoa. New Zealand nei. Matu nu ole nei lalang. Ono le visione na e tu ila o na ya pasikuki. Ma le faletua ya lupe aloli. Fa fu lola u soifua. Lau fa unga mana lo mato tama. Pui leo le fale ma le fafo. Your special anointing, Holy Spirit. We are blessed because of their blessings, O Lord. Manuia I mato no familianga na familia na ua. Tonight for ya to ole maola Christian Network. Tupule nei. Hallelujah. Le nei ala ya wala tuaila wa fionga tu e fale lo la. All the workers. Au fasala lau. O ila to lungo le nei platform lo mato tua. Tutu ya mumu le nei la mepa lo mato tama. Tele ni nganga mo lo malo. Hallelujah. Mato yai foi malau ona ya Mike male faltua. Lo yai foi le taleni male pisinisi we foi yai la ua. Famanuia ya Mike Poretta lo mato tua. Lau fana male nei polo mato tama. Ia vi ia la ofio. Yeah. Faftai tama. Taile nei avanoa. Ona o Yesu. Hallelujah. Glory, hallelujah. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Hallelujah. Your name is power. Your name is power. Jesus. Your name is healing. Jesus. Your name is life. In the name of Jesus, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yesu, lo suafa. Lo suafa e mamana. Le fama lo longa. Ei ai le ola. Solo ya olo malolo. Solo ya olo malolo. Si le sulu ile pomisa. E mupe se afi. Lo suafa e mamana. Lo suafa e mamana. Le fama lo longa. Hallelujah. Ei ai le ola. Oi le suafa e olo malolosi. Le sulu ile pongisa. E mupe se afi. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Wow. Katu walanga fatasi amene. Tele li liulo tua oi mai fa manuia to manuia ole tu ole wo yate oi. Amanuia lo tua oi. Wow.
Ya mas tatou pati whaamanuia mo le sunga i. Whawhengainga mo le upu le atua i nei pō. Se kia Yesua. Ta pena mamau e. Te masani le leia ia. Watu samala, alu watu le. Mai al neiva yaso e. E se le alofa o le atua ia tātou. Ana ia le tala paulo au te manatu o maua. Ta te mawhau fa pena o. Mana ia i o le mele o le whaupopo. Preparation is vital. Very, very important. Umai u tatou masani le loto tele. Tatou masani le whaamaoni. Ia le wala tatou o tate ai. Tatou mafuta i o. Ia, au vai. Suma ia lau songa whaisau launga. Ia launga le whaiwhau. Ia, tuatu velo tusi. Oi, lela whaiwhai. Oi, ia. Ia, au vai.